Moien a willkom bei engem neuen Opening mat Meer Saurier beim Team Lützeburg YouTube-Channel. A wie et wëst, ma mei am Kader vun #25 Pokémon emol an der Woch e Boosterpack mat Dir op. Los ech iwwerraschen, wat mal alles zéier werden. An Haut mat engem deitsche Pack aus dem Joar 2021 mam Numm Schwert Schëld, Schaurige Herrschaft. Op Franséich heecht dës Editioun Épée et Bouclier Règne de Glace. Hei ass d'Codequad, der kennt ze kréien, natielech ass d nächste fir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like und dann sehen wir uns nächste Freitag.